Tapi pandemi di Zorago joto no wa so koi wana jagai tongman Zorago sentini governor pe deputation maro mani karan ke mudi hai jeng to joto sai bana ADC hapak no tabo governor hostagep khai ex chief secretary thani go haste ya parsak ara sung tamanu khangke jengtini sirai ken go pandemi ni bagai si ADC ni election ni period ADC ni election normally ike o jaga go jikuno borok ADC no naikol nai borok ngani khangke sini borok singani nang indigenous people si mangnai tani khangke indigenous people si ar ni voter te indigenous people si aroni lead khainai ADC ni lead khainai ika tangai fatani borok no borok appointment khaika abo illegal abo constitution ni kono right o kri indian constitution sa go ko en vote khangka indian citizen si vote khainai khangke ADC no sab khainai khangka or indigenous people si khainai ika ar ni bo fatani borok no appointment khaibaya abni bagai sing saka joto din na pojonto vote chole maya sak jora tei pandemic 6 month de thangnai 4 month de thangnai 3 days thangnai kebni fang guarantee kri tamni khangke WHO tabu kon sai tong world health organization sai tong obni vaccine khawani 1 year nangai man 1 year nai man 18 months nangai man khangke asak long time je vote yangai tong nai asak jora tei ni bangai na ADC ke stokito tongai haide jin ADC continue ma tongai or minimum je power tongani awu phane sini continue ma tongnai inka a jaga continue tongani khangke hani besa borok si bono naikol khangke se hani borok nok ni no naikol khangke se nok ni batai phang ka hamungnai inka bahai ke bo o nok ni besa no tei phang roi gai kubono tei phang ro abono sing mania abono dakti no a bo je tei phang songmani no seplegoi o hani bagra sini habu bagra product kisur mani ka bahadur no committee songoi committee ni bono bokrok rajak thang tei jo to indigenous group diniram di BJP jonojati morcha ST cell গণমুক্তি পরিষদ IPFT kabangma tongo indigenous people organization political party borok no tei kaisa committee গঠন খাইতেন কিন্তু ও কমিটি no neutral jeta tini pandemic joten srai kaham ke drive khaitan nai jeta government maya jeta kono organization maya kono individual ma jeta tini bubagra saicung asakhe sini do phano deal khaitung khangke autonomous district council aroni native people indigenous people tribal people khni borok se bumro mani boroni development events autonomous district council khaigung khangke tini chini borok do phano aro je ADC under ADC ni phatara tongnai nang thung jotono se deal khaitung khangke bonono sing bokthai bonono sing drive khairu thai kete kaisa sinara ni go sing bok saka je tini india bai sing march khaibani 70 years 1947 13 august india bai instrument of accession sign khaika british india ni jarabo boni pore 1949 15 october join khaika force march into indian union ikatini 70 salo sing nukha india ni royal family ni hoide india government tini jati respect ro mane honor ro mane yakho ketini india government honor khaitung respect ro thung hani basa hani borok no tini samkhai tongani kaham nugoi tongo samkhaina ni bagai tini neutralist samkhai tongani poribo jodi din boro ohani bubagra hisabe gai ba bubagra ni royal family hisabe boro no ohani odikaro yang khangke bo illegal kalai ge belai ke singno tam bosnai thungmani dei saknang ya kalai o kono saka sang thai kalai ai ka ko governor saka au sang obno kaham ke wan song dai dei sing saka governor bai ning kok salai samani khangke bo governor concern public concern ke joto indigenous people ni organization no sin ko pasanai betul boy thaga sogo iboni porisma sidento na additional salok nani bang additional hamprain bagi sini borong ni sing khang kai sini borong ni kok bai sideng abono nang masong nai ka se khapana sang tini o media ni bisinga abono first ni agenda te joto no sang o media ni bisinga joto no saga joto indigenous group tong nai political thang NGO thang social organization thang hoda kabang ma tong sini jamatia hoda tong kolai hoda tong khotriya samas tong guru hoda tong kabang ma hoda tong student organization tong tini saya ni jarawang ke buagra ni joto no kol khalegi joto no help na laika kintu tabo ADC o ni borok no ya phari tong prong khangke ke bu khorak kri lai tangai joto indigenous political party khati additional sek lai this is a minimum je nunnatam je ar power tong mano sek lai jago put ngai ta honai contest thang lai ADC de gothon khani bangai kintu tini ADC bunia go rofrong ketam khorang kri khangmai khaba TPF to put siba saya hai pani sini odi karno sing ke bai seple jangna ni ko ya abni bangai ne saga joto boot basanai rok tini khorang tisari te kotor khe TPF boot basi khorang tisai dongna boot basang tam khorang tisamali ba oba sing je ke pana o ADC haste phang bunyo tabo ke jiragno tong robani no abono norui sini musuk bani no sing to boy payment abo sini odikar sini rights amo Indian constitution abni bangine o constitution no sing joto no regaina sing abono demand makhainai tei tini ni o governor deputation sing abono sagu bo berai khane wan sokha abono dakti ne aso goi kok saranya ni bagai wan sokha te indigenous people native people 70 years of person deprive pung thaka abono sing saka tini hani besarok o hawo tong thaisa thaimalia mui ka thang bokna ni jaga manlia ha haya nai jakna ni treatment ni kaisa hospital kri ha
pandemic coronavirus bai khorok suk thika kintu mase manungya hamya saya naija gile joto kami o thui tongkha aboni bai ki protection khanya aboni protection ni bagai jati ବ୍ୟବস্থা nari bosaka government no dati khai nai sengtei bosaka je tabok je pandemic ni jarago india government joto saima tongkha border seal crack kherthung border seal crack khaithung বিপ্লবজি সাকা বর্ডার সিল ক্রাক খাইথং বনি বাং বিপ্লবজিনো অনেক ধন্যবাদ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তা মনু খাসং বর্ডার নি বাংলাদেশি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস কন্টিনিউ ফাই তং থাঙ্গাই তঙ্গো মুসু খক তং ফাই থাঙ্গাই তঙ্গো বর্ডার ওপেন নং তঙ্গো একে কোনো ফানে অ্যাকশন করে একে আ জায়গা সং সাকা সরাই সরাইকে বর্ডার সিল স্ট্রং মা খাইনাই খরক সাফানো ফাতানি বরন অর মা হাব্রয়া দানি খাকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মুডি না দিকলা থাকে পাঁচটা পিলার অর ইগো সাই তংখা যে লোকালিটি নি সেলফ ডিফেন্ড নি বাগৈ সাই তংখা দে সিস্টেম চেঞ্জ খাইনি বাগৈ কে বাংলাদেশে লাখো লাখো যে ফাই তং মানে আবনো পুরি ট্রাসে স্টপ খাইনি বাগৈ সিস্টেম চেঞ্জ মা খাইনি তাবো যে লড়ি ত্রা খাই তং মহরি পড়তে newspaper no ka pandemic ni jara tangai haraba expert input pagi taman pon order khaiba ma khaya ab pura stop ma khainai tesi ni borok rong ni business center ni bagai economics develop ni bangai sini borok rong no business ni facility maranai bhai kera nai ab joto member no saka ba abor tei sala kor ko ya abni bagai tini ni je nangkuk mani khangke pandemic jara go tei phata ni phainai rok thousand borok ta student phai tongo worker phai tongo hotel samungtanai sini borok phataro sima tongo sigi o hari besa o hawo kuno opportunity maya phataro thangai samkhani bahok thaisani bagai tini pandemic ni jaraga ar jaga rekhai jak baikha sok phaikha government belai khena ar bahani careless ar buagra subakha individual kisa suba laikha tabok borong no tong thaisa thai baksar laikha kintu abo asabai kafiya abo duty government isi individual ar je mansa government no sahajo khani abosi kintu ar ni duty je sungnuka government totally failure ikate bnukha tipra government ni duty no sung failure nungmani khangke o pandemic ko bahai ke mukabila khainai kono public beborok asuk koksaya bor government simis asuk koksaga সরদলীয় বৈঠক হিনিংখা আর যে পলিটিক্যাল পার্টি কো একটা আসোখা কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিটাই ইতিপ্রানি স্টেট গভর্নমেন্ট ইসলাই এনজিও ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যাল ওয়ার্কার খাইনি বরকশির সোশ্যাল হেল্প তাবো প্যান্ডামিক নি হেল্প গোবাং কো বরনি পার্সেন্টেজ তাহনাই ওয়েলফেয়ার হেল্প খাইমিনি সং নুক দंगो মাইরং খাইও থক খাইयो তমা সাজানাই নুংজানাই খাই दंगो इनके सं आबरनो टोटली सं हाइलाइट खाइका अबरो तिप्रा गभर्नमेन्ट नि तेबो रेस्पोन्सिबिलिटी दंगो ड्यूटी दंगो अबनो क्राक मा खाइने ते काइसां खांखे ताबो जे फातारा दं फाइमिया खो बरमा आरो दं थाइसा थाइमा रनाय बरो ख्राइजा दं माइखा मासालिया मा नंनि आं दंखा साब्रं ब्रसि नरो फुन सफायो जों हाइतिनि कुनो जागा सुगिया जों हाइ कुनो एमएलए बिया मन्त्री बिया रांखकसे बकरै बनसरे जों नसरि पाताल किनो सरि फुन खाइगै जों 10,000 फेमिलि हाइ जों ताहनाय मासुबाखा ते फातारा दंनाय रनो जे मामनि जों मासुबाखा जों आबरो मीडिया फोकस खाया जों मीडिया बोलाय सामुं तांनाया गोबां बरक जों को पाताल किनो जों बर सुबाखा जों सुबा माने बोलाय सामुं खायनाया जों सामुं खाइगै सामुं बायसि इनके ते काइसां खांखे ताबो फातारा जे बरक कसा जाक दंनाय र बरनो आरो दं थाइसा थाइरो जों जतो दिन तबो मायासा किन्तु दाक्ति तबो गारि नायदि बरक अर तंजांगाय मालियां तंहा बरनो तबो पाइबो हायनो तामखाय खांखे गभर्नमेन्ट आसा के केलेस बास काइसे फाइखांखे 3 जन टेस्ट खाइ फियग रहौ बनि परै नवर हौ 2 दिन बरै टेस्ट ना हागो बनि परै सागो होम क्वारन्टाइन बनि परै तबो पॉजिटिव आबोत्र बेलायके बरक न हेरेसमेन्ट खाइमेन कलाई मेन्टली हेरेसमेन्ट खाइमेन कलायो ते सोसाइटी वो काइसे कम्युनिटी स्प्रेड खाइरेनि काइसे चान्स रो बुझिखादे ताबो फियगै रहरखा नंनाव तंग दि रहरखा नाव तंगै मान परिसि नों 2 दिननि परिसि बरो टेस्ट हानाय जदि बो कोरोना भाइरास आक्रान्त दं हांखे स्प्रेड तंगै दिंया गेबला कम्युनिटी स्प्रेड तंग हिरो मसिकलाइब्ले आरो गभर्नमेन्ट नि टोटल बडी प्लानिंग मसाया बेलायके म गथ गया आबनि बाङैनो बोसों साकामनो क्राक लाइगै जे फाटानि फाइनि जतो टेस्ट ना जाथों बरनि क्वारन्टाइन नि बाङै गोबां डिस्ट्रिक्टनो काइसे इन्स्टिट्यूशन दङ गोबां इन्स्टिट्यूशन दङ स्कुल ना फाने गोबां इन्स्टिट्यूशन नम्बर काइसे सेन्टर खाइथों आरो बरनो टेस्ट खाइजथों 14 दिनि बाङ 28 दिनि बाङ खाइथों जदि पेन्डेमिक न सिनसियरलि जों बनो कासनाय इनखांकै जदि न कोरोना भाइरास न जों सिनसियरलि जदि न बनो याक न होते प्रोटेक्शन ना इनखांखांकै अब गभर्नमेन्ट कन्सर्न खालाइगे अपनो सिनसियरलि टेक अप खायनि नांगो किन्तु खाइसे गया आबनो बसं साका डाक्टि आबनो क्राक खाइखाइदि ते बसं साका खमनंगो एडिसि इंटीरियर एडिसि नि बिसिङो काइसे खमनंग हस्पिटल दङ किन्तु आरो कुनो ल्याबोरेटरि करै कुनो टेक्निशियन कुनो एक्सपर्ट करै ते कुनो आरनिबा एक्सरे काइसे एक्सरे सेन्टर सिकरै इनका आबरंनो दाइति अम खाइजथों व्यवस्था खाइजथों ते बिजनेस सेन्टर नि बिसिङ तेबो साका जे जों नुगो रेल नि जतो माल फाइमानि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिरानियो सेन्टर जिरानियो सब डील खाइन खांके माफिया सरदार आरो जे माफिया बायनेम पॉलिटिकल पार्टी आगे कांग्रेस दंफोरके कांग्रेस मुंगै सीपीएम फाफोरके सीपीएम माफिया ता बीजेपी फाके बीजेपी माफिया बायने म पॉलिटिकल पार्टी किन्तु आरो इंडिजिनस पीपल के बुंबाय आमने मै संस्थाखा मंगिया गामि बाय बिश्रामगंज दुइटा सेन्टर खाइथों जेटा सिनि जे मालबाही जे ट्रेन दंमोन आबनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नि सिनि बर गंनि थानि बिजनेस काहाम उंनानि बागै आ दुइटा सेन्टर खाइजथों आबरनोबो जों साखा एके ते काइसे साखा इलेक्शन जों आगेनो 11 तारिख मार्च तिनि सिगां 11 तारिख मार्च जों डेपुटेशन दखा गभर्नर बाय आफोर जों साखा एडिसि इलेक्शन पाइ फाइ दंखा
फियाबा जों 2015 नि सिमी भोट बयकट खाइफैगो तामनि बागै इलिगेल भोटार्स नि एगेन्स्ट जतदिन पयजन इलिगेल भोटार्स न एनआरसी नि अपडेट थ्रु एनआरसी अपडेटिंग इलिगेल भोटार न डिटेक्ट खाइया साकजराति डिलीट खाइया साकजराति भुटानारि अबसेले सिनि एजेंडा के तिनि जराति बर डिलीट खाइया असेंबली नि समय फुनुखा 35,000 मतन बर इलिगेल भोटार डिटेक्ट खाइ फुनुखा अब बायतोंनिया बले दिनि और लाखो बांग्लादेशी तंगै इलिगेल भोटार बर नों हटाव खाइबरादि एका आबना जों 11 तारिख न रिमाइंड खाइजाक दिनि साखा जे दिनि पाइ थांखा गाहाम नोंखा जों आफ्रसा प्रेसिडेन्ट रुल खाइदिनै दिनि साखा अ पेन्डामिक जरागो प्रेसिडेन्ट रुल कारण नुखुंनि ड्राइभ खाइनाय गार्जेन मातंनाय आबनि बगै बुगाग्रानो एडिसि ड्राइभ खाइरदि दे आम हाइख्लाइगि जतो इंडिजिनस पीपल नि कम्युनिटी न और मासंनाय कैसे सिनि इंडिजिनस त किसि साफानो गोबां याबो बायबि याबो परमानेंट सल्युशन या जस्ट ताबक टाइम बिंग पेन्डामिक नो काटे लाइक रफ आबनि बगै हाइख्लाइगि दो खांखांथे सिनि बरो किसा नक नुखुंनि बरक नक न मासालो खांखांथे किसा उंगानो बरक सिसिया बरक गामि गाइबसे तंसिया सानि द फबो कन्डिसनो तंग साइमैया बरक रनो सिसं संगुइता मुंनायबा थां सागै बोसोरखौ सालब्रुं सागै सामखालिनिबा आबनि बगै मेडियानि बिथिंथि जतनो सागो बियां थामै खबा तांना पलिटिकल नेता खाइनिरो ताइ कक्सरा लियाबा निजेनि हा निजेनि राइट्स नि बगै सि जबा खाइदों खांके खरांथि सादि मुभमेन्ट खादि पेन्डामिक मुभमेन्ट खमाय हैदो टिपिएफ मुभमेन्ट खराय तिने जतन साखायगो टिपिएफ नि मुभमेन्ट जतन थै दाक्ति नो जों नाइसिङै दंगो साबटा कासे जराति बर गमनि कुनो इनिशिएटिभ नाय यां खांके जों मुभमेन्ट अखानाय तामनि मुभमेन्ट अखानाय खांके एडिसिनो ड्राइभ मा खारिनाय सिनि बरकनि यागो बुगाग्रानि यागो जों आबने मुभमेन्ट अखानाय अ मुभमेन्ट जतो सामिलंदि जदिनो पातालकिनानि टिपिएफ फाइदे यां जानजा इन्डिभिजुअल अर्गानाइजेशन नि मुभमेन्ट खाइदि अब हाइकेसे निजेनि राइट्स न निजेनि प्रशासन मा सेकनाय के बनना या फाइरो फैनि जे सेगिसि मानानाय ताबक सेकनानि जरा आबनि बगै पेन्डामिक नि जरागो जतनो तेवैसा जबानि सिबैया फारो आ सोशल डिस्टेंस मेंटेन खाइदि जारा फातानि फाइनाय किसा होम क्वारंटाइन खानो तंदि किन्तु गभर्नमेन्ट नि डिउटी होम क्वारंटाइन तंनाय रनो जतो फेसिलिटी रनानि इके बरनो इन्स्टिट्यूशन गाहाम थाइगे बरनो फेसिलिटी रवानि किन्तु जों नखा मीडिया सोशल मीडिया दै दं जों बरनो न बुझाम कासे तोरि केतनो फेसिलिटी गरि अब्रो के बेलाय के सिनि बरनो थंमानि कलाई आब्रनि बिरुदि सिनि जतनो तिनि क्राक सालायजाखा ते 70 इयर्स टमा खाइजाखा जों आबनो बेबाक साजाखा जों बिसके और दफा बुकुं बारा हरि खागजागै सिनि जतो खमाय दं आब्रो जों खासे गभर्नर सागाबनो जतो नायनाय वाइसा बायतो सालसा बायतो सिनि आसो गोबां मा ताम होनाय साब जाखो फेलुरुं तमनि वाइसा बायतो या हापन जों जे जों मानसा गाबनो दवै खाइजानि खाइनाय जों साकानि रम हाय सामां 70 इयर्स संखा किन्तु अ सामानि बाय जों पाइथा गया नों सामानि तुमो इमप्लिमेन्टिंग यां खांके जों जबा खानाय अ कोनो जों स्राय साका आबनि बगैनो तिनि अबनो सिनि जतन थानि कयमों जतो खरांथि सादि हानि बसारक तेवैसा हावो थाङै तंना निखांगे खरां माति सानाय एनी सिचुएशन एनी कंडीशन फानो साकनि राइट्स न नानानि कक सानानि केबो तापकदि तिनि आबनि बगैनो तिनि अ हावो बुबाग्रा तिनि न्यूट्रल नंगै जतोनि बगै सामंतां तंग खांके एडिसिनो जों जतो दिन पजने इलेक्शन नि यातै ब न्यूट्रल तंग ताब एनजीओ गै सामखाय दं कोनो जों जतोनो एडिसिनो ड्राइभ फेरनानि बगै जों चिनि खरां बायदि साखाके yok या बरक मारनाय चिनि बरक तंनाय नै आरोनि बिसिंबो सबा चिनि बरक ताबक नाइकलि ड्राइभ खाय तंखुबा ओंखाय जेतो हारि बुबाग्रासे तंख तिनि सामखायनो बासाय तंखा जों ताबनि बनो सपोर्ट खायनो वा टिपिएल फुल बेकिं रगो सपोर्ट खायो निरगो सपोर्ट खायो निजेनि एडमिनिस्ट्रेटिव सनो सागै साकसेलायनि सिमिता रंदे बैरो सफरखाय स्रिं ना सालाय दं हा सारुक साबो साहाय लीडर्स रक बियां कमा बायखा सारुक साबो साहाय तानि नायसिक दं मुभमेन्ट अंखादि आबनि बगै बै तुक जार जानाया जों सारुक बुसालिया ताबो गार्जियन करि याखै क्लां था रॉयल डायनेस्टिक किंगडम याखै क्लां था ताबो जों बासागै सेगै मा सालायनाय आबनि बगै सिनि अधिकारनो सेगै मानानाय आबनि बगैनो अबनो जतोनि बगै सबानि सिबाय सिनि एडिसिनि जे ता किसिसा मिनिमाम तंमानो सानो जे ता हनाय एक्स चीफ सेक्रेटारि थानि जे रमानि आबनो सिनि बरकनि थानिगो बुबाग्रान थानि मा याफारनाय ते जतो इनिशिएटिव ग्रुप दति कैसे कमिटि मा अबंखा मेन एजेन्डा जतनो हम नांलिया ते ताना